voilà et assalamu alaikum wonɓe darde Jama TV, assalamu alaikum téléspectateur ɓe fof kadi salminama salmitama kadi e wi hande kadi hewtika émission men wiyeteɗo Ndaaru Yiɗa ɗo andi jeɗɗe jeɗen fof si 22h ni haray ɗe mari émission molanaɗo wiyeteɗo Ndaaru Yiɗa noon ko émission kono mi woɗi down noon ko émission neɓuɗo e nder télévision Jama TV par ce que ɗon andi avant ko GDP TV wiyete no ha GDP TV jibini e Jama TV ko ɗum waɗi si wiɗen ha joni émission Ndaaru Yiɗa pendant des années neɓatara émission woni 10 ans ko on o wiyete donc a site internet ka page Facebook donc Jama TV ko émission Ndaaru Yiɗa tous les jeudis hara en salmini nenira e men ɓen e bappira e men ɓen e kotira e men ɓen e kala mo andanda hoore ma Allah no tawi ko sarte hoore mum yo Allah no ittanmo hoore jam moƴƴere ɗon andi ko jang on toon jan woni jon deƴƴere comme no fulɓe Fuuta ɓen wiyata noon donc haray en salmini Jama fof en accali hay e goto hande kadi noon en hewtiti ka émission men comme no mi wiri o début noon iɗon andi piji bu feƴƴi o semaine ɗo surtout mois ɗo vraiment era yewtugol fi ɗum ɗon hande noon ɗon andi lan invité ɗon andi l'association femme d'origine sénégalois d'origine guinéen ɓe wanno concert molanaɗo samedi le 28 et le 27 janvier 2024 ɗon andi ɓe wanno ɗum concert molanaɗo maison de la culture Douta Seck donc Jama on nooti lan anno régime on no préparani ɓe ko honɗum feƴƴiya concert toon haray régime on no préparé e ɗum ɗon fof en arta e mum Salla Diaby ɗon andi ko tattati e association on en tout cas waɗi concert molanaɗo organisation o moƴƴi laaɓa en tout cas en arta e ɗum ɗon kadi joni Salla Diaby bon si feƴƴi ɗon iɗen invité ɓe kanko président on monsieur Mama Salou Ba Leymiro Wareya pour remercier gol kadi melomane Guinée yawno ɓen kanko e Ceerno Bari won joguiɓe chargé l'organisation on haray ko ɗum waɗi si arɗen hande ɓe remercia Jama on voilà salminen fof ɓe accali hay goto vraiment e weltani keɓe avant tout d'abord minna monsieur Mama Salou assalamu aleykum aleykum salam DJ Bella no marsude ɗon e jam sawa yettude Allah no marsude seeɗa alhamdulillah min hiwro on min salmina on min lando si ɗon e jam min hiwro kalandema wonɗo e sifude Jama TV ka wontiri e nder aduna on fof d'accord sifuɓe ko feƴƴi wonɓe sifude ko arata salminen kadi directeur télé mon kanko honno télé men on kanko wuuri salminen kalandema wonɗo e nder leydi ndin salminen acteur culturel ɓe wonɓe ɗo ɓen fof ara en salmini fof mi salmina le membre de l'association sénégalaise d'origine guinéen fof aray merci meɗen ari e pour yen yewtude battane ko feƴƴi kon si en heɓori kadi ko woni arde kadi yewten fi mum d'accord voilà merci beaucoup monsieur Mama Salou kanko ni le président l'association femme association sénégalaise voilà kanko monsieur Mama Salou monsieur kitum ka jungo an ñamoɗo ka jungo nano ɗo pardon ñamoɗo pardon haray ko monsieur Ceerno Bari Suugue comme no minanta ɓe noddiramo noon e ñinnemo assalamu aleykum aleykum salam DJ Bella no marsude ɗa e jang alhamdulillah monsieur Ceerno Bari Suugue kon ɗum woni ko koyngal mo hande kadi ka Jama TV par ce que on wowi ɗo on wowti ɗo andi menen ɗo no wawi a metta e juuridi dumma arta ko ɗo woniri DJ Bella haara e weltano taw chef téléspectateur ɓe men fof DJ Bella weltanoɗen kadi directeur on e Fuli TV weltanoɗen équipe golloɓe ndegaɓe fof weltanoɗen les sénégalais d'origine guinéen et les femmes sénégalais d'accord haray weltanoto kadi communauté guinéen fof ayi andi ɗo kaka mi enni ko ɗum waɗi simin hewti ɗo kadi e weltano ko Jama on d'accord haray weltanike Jama on fof wayno président ɗo en ara joni e détail ji message merci beaucoup en tant que chargé de l'organisation ko enquête ka organisation ɗon merci à tout le monde kala wonɓe ka page Facebook vraiment hay en fuɗɗake émission on ɓe fuɗɗike bouclude nder toon excusez moi donc concert on feƴƴi kon ɗum mbaɗɗon ko yewten ɗam woyi DJ Bella concert on feƴƴi no haniri feƴƴiri kadi e jaam par ce que ga aduna ɗo noddede e welde ko notede on ɓuuri welde mais wawata yoɓude jamaji ɗi simin andinomo ɓe ka woni mais yarayno no min ardi ka télé ɗo ni mo ɓe min salmina ɗum waɗa jungo e jungo kono ɗum waɗi simin ari ka Fuli TV ɗo ka Jama TV ɗo yafede ka Jama TV ɗo andina Jama on min weltike par ce que ɓen andi ɗo e Jama TV ɓe darde mo a famude ko ɗo min wawata arde andinaɓe min weltike
ɓe sutani e culture on kadi ɓe wallitike kadi le sénégalais d'origine guinéen ɓe wallitike kadi artiste jo ganduɗa hoorema tati vraiment hewtunoɗo maison de culture Douda Seck Deñande o anday organisation moƴƴo kadi waɗno par ce que onon kadi ɗon darino on darande nanaɗa hoorema donc hande culture on koni tudduwa yaade ko il faut si goto nanggui fof jogui to vraiment mi wetanike on Jama TV moƴƴano. D'accord. Merci beaucoup ɓe wetanike Jama TV. Merci Mama Salou Lemiro en tant que président de l'association d'origine sénégalo-guinéen. Concert on tati waɗama alhamdulillah on waɗi ko waɗete kon fof par ce que menen on peut-être mi anda so goɗɗo yiyata toon faute moƴƴa mais kono menen on min ɗuuɗali toon faute kaduma en tout cas tout ça passe bien artisan jouit et tout ça ko honɗum ƴettin ɗo décision ha waɗɗon on concert tawi vraiment fayti waɗale concert malgré en arta e ɗum ɗon kadi yeeso. Merci DJ Bella. ko ɗo en arno ɗo hollutuɗen Jama on fi o programme wonnoɗen e wadde le 27 janvier e Jama TV no tawa e ko rewɗen e mum rewtuɗen e mum artiste jo rewi e mum rewti e mum komi addoto kon ɓeɗo connecti ɓen komin wonno e wullude kon komin wonno e combatude kon haysi fof timmali piiji go fuɗɗike arde par exemple min ari min yoɓi min waɗi publicité ji pour concert concert on feƴƴi on nodditima yo min ar min remercia ɓe rewnoɗen ɗo nodduɗen ha noti en ɓen félicitation très bien min félicitay on min remercia on min weltano on min weltano kanko directeur télé on e onon golloɓe gaɓen fof avant tout e si iwti ɗum ɗon min weltanto Jama notinoɓe maison culture Douda Seck ɓen par ce que tagaɗo sa dari ke a waɗi publicité pendant 2 mois si a yahi a yii sifa ko feƴƴi Douda Seck on ɓerde ma welay wonkima welay par ce que tagaɗo ko attotoɗa ɗaɓɓude taw ko sutora e teddungal si ɗaɓɓa noon kaalisi watta ɗon par ce que hay mbuɗɗi sa heeɓiɗi ko ɗi surre donc goɗɗo no surro hara taw hay o heɓali mbuuɗi so tawi noon mbuuɗi wattike ɗon haray sutora on ɓurti ɓeydade min weltanike communauté on min weltanike Jama on min weltanike wallitiɓɓen kene e gundo moodi welo waɗi e concert on min weltanike kanko tati o respecti ko o haaldida kon mi weltanike équipe momi wondi on équipe wonɗo e nder sénégalais d'origine guinéen ɓe jooɗaki ɓe daraki 24 heures sur 24 hiɓe hollutude hiɓe ɗaɓɓude kala ko manque ɓe organisude e yii sonorisation on c'est impec e yii organisation on no laaɓa e yii artiste jon fijani Jama on bon ko honɗum marɗen ko wattanen ɗo yimɓe ɓen ɓayi en waɗi hanki en waɗi nde ñande hiɗen faala wadde ñande goo ko weltanagol ɓe d'accord donc aray e ley konngol sénégalais d'origine guinéen welo waɗugol ngon le 27 janvier min ƴetti fop min okki communauté guinéen on wonɓe sénégal ɓe ala sénégal kañum jeeyi welo ngon par ce que weeli foti labama ɓerde weeli voilà très bien belle fête en tout cas le 27 concert on là-bas foti hay men wonnoɓe ka scène présente doto ɓe wonnoɓe présenté ɓe vraiment min tawno concert excellent vraiment kono no wiɗɗa noon sonorisation impec lumière impec en tout cas ko heddi kon kadi wowla par ce que on andi ya tout Douda Seck vraiment artiste on kadi jui normal allez mi sikki noon no wodno piiji buy ɗi anduɗa hoorema ari no suumi Jama on concert on laatota ko mais ono effort jano ha concert on woni à 100%. ok DJ e ɓaawo hiwragol Jama on weltanoɓe concert on feƴƴiri no yimɓe ɓuy sikkirano par ce que wooduno yanɓuɓe en tampini en kono média ji ɓattiɗi association on ɗi fof majji ɗi hawti ɗi immi ɗi dari ɗi ombiti bonunde wonande e waɗede nden e concert wonnoɗo e wadde Douda Seck on menen liggiɓe concert o meɗen prévéru noon pour concert on yo taw hara marché tillel ga woda e wonɓe toon ɓe natali ka concert malgré que ɗum ɗon wonali kono toon natama ha heewi sifa ko wowa wadde presque donc kono komin innata woɓɓe dari no haɓɓiti bonna e concert o min miɗo wawi en tant que sénégalais d'origine guinéen anduɗo histoire culture guinéen ko woni e dogude sénégal ɗo concert feƴƴuɗo le 27 janvier feƴƴuɗon si wona sénégalais d'origine guinéen wannomo e nder sénégal ɗo walla hinaka malal bari tawano wannomo e nder sénégal ɗo billahi concert on lattanoko o lattanoko hakkude e Allah par ce que wona feeñuɓe ɓen faala bonnude
suuɗiɓe ɓen ko suuɗiɓe ko ɓay ɓe andi ko homɓe jeeyi si tawno na ɗum so idore molanade waɗayno e hoore concert on par ce que hande si menen min financi concert min waɗi million ji e min yahude radio woɓɓe nodda men toon inna fatude nodda men waɗu concert woɓɓe ƴetta affiche ji amen ɗi waɗa croix inna concert on anilama ɗa andi mahugol galle ko e nder lebbi kono liɓugol ko ñande wotere sa waɗi croix yiwɗo wo inna ɓe anili woɓɓe no sikka ko menen mais malgré que association on no mari connaissance yimɓe ɓen fof no noddude lando enen laatto walla laatota ko meɗen assirude yimɓe ɓen hay nden ñande ko ɗum waɗi si men imme men ari ɗo automatiquement 18 heures min waɗi émission on émission ɗon golli si a daari siradio en ɓe immi ɓe ari ɓe walliti si a daari jo en ko inde télé ji ɗi mi yeggite e kadi koye nder télé mi woni faydi wowlugol institution ji goo garano metti fi quoi kono inde maɓɓe ɗen bona donc jo en siradio en honno soirée en kamɓe fof ɓe immi mo be waɗiri golle ɗen wasi tawi woni e honno hamidou en mo be enne kañum bonna hiɗa andi no woodi ɓe yiɗa lorra no woodi ɓe yiɗa tampinowo woɓɓe ɓen no woodi sa tampini goɗɗo hayso ɓe añuno on tigui ɓe yiɗaymo par ce que ɓe andi a lorray moni hande kala ko waɗɗen ɗo kon si an beela a perdi a heɓitali a waɗitata est ce que no waɗi sir goɗɗo goo waɗitoyey donc il faut ɓe acca e jama men on no mari probléme ji molanaɗi jooɗagol ko a wawata wadde kon neɗɗo ma waɗo won haɓɓitoɗa kankadi o waɗata par ce que ɓe faaleteɓe bonnude ɗi programme ji ɓe wawata wadde concert ɓe meeɗa waɗude concert ɓe meeɗa addude artiste ko Allah e ɓe addoɓe artiste watta si ɓe yii artiste ko Allah e ɓe addoɓe artiste waɗi si ɓe weldi artiste ko Allah e ɓe addoɓe artiste watta si ɓe invite artiste ɓe jooɗoɓe yewdude mum télé sina saabu addoɓe artiste woɓɓe no ɗo hay numéro téléphone artiste si ɓe noddi artiste on hortotako kono menen min adda e artiste joni ɗo ko ñakkuɗa valeur o si min inni ko DJ Bella yewdata e ma par la force o yewtida e ma mais yoɓe accu par ce que guereji no hakkude men na nafayɗi ko lorrayɗi mais noon meɗen poursuivre kadi watnoɓe enquête waɗama ɓayɗo ko télé wonɗen men andi wono sud inneteɗo mi anda ko Conakry honno on min andi créuɗo sud on en andi jeyɗomo min andi créuɗomo on min andi kadi ko waɗi ka nder sud ka sud makko toon e nder concert fi concert on beru ko émi kon e honno ARTP yaltini ɓe yii ko combien de fois o émi ɓe yii ko honde o bloqué ko émi kon donc publie ɓe ɓen ɓe yii ko leer hombo ɓe publie ko hombo e hombo publie ko hombo e hombo partage ɓe andi no woodi woɓɓe hiɓe daarede ɓayri ndi leydi ko laamadi e hiɓe ɗaɓɓitede façon no ɓe ɗaɓɓitirte noon ko saria on namen e yata yiya on tigui men inna men faalama nangude leydi ɗo a nangganta goɗɗo hoorema sina sa yahi ka loi on jaɓalima wallude an a yaha e nangodira on tigui loi on ara tawa on ɗon lando ko waddi on ƴeetoɗaɓe koko men holluno on ko mbay on waɗali ko ɗum waddi men on say ɓe nanggay on ɓe naɓa ka laamu ɓe anday marɗo gonga n'est ce pas donc haray ɗum ɗon no gollede kono e ɗum ɗon fof dije ko ombiti ɗum ɗon andi kon ɗum buyno faalano bonnude alhamdulillah rabbil alamina tawina Allah faala bonnude moƴƴi ɓayri moƴƴi e weltanike wonɓe saabu moƴƴi ɓen fof moƴƴi ɓayri moƴƴi e weltanike sénégalais d'origine guinéen moƴƴi ɓayri moƴƴi média ji tambiti e weltanama kono ɓayri en fof hiɗen ɗo ɓe wi yeeso ittay kumpa e menen siko men bonnantenoɓe le 27 feƴƴi siko men moƴƴinantenoɓe le 27 kala no wawi feƴƴirde feƴƴi ko marɗo haaju yeeso mari par ce que piiji ɓuy bonnama ɗo dije si tawno hara waɗa e ɓe moɓodira eno ɓe itta mon e on nde wotere wattano kono ɓay si oɗa bonnanama joɗete fanki non mais attends mi coupama o action waɗɗo ɗo tout le monde a facé bien sûr voilà yiɗuɓe association ɓe yiɗa fop seytini par ce que min miɗo andi ko wallahi asim mi wolay ɗum ka télévision ɗo miɗo andi mo tugguidirta e émir o wiya kanko vraiment hay conseil laymir o yatere koɓe tugguidirta kono kanko adla nodde téléphone wiya est ce que ayi ka kaarimo mo on waɗi ko kanko de atti noddulan téléphone o wi est ce que an a yi ko kaarimo mo waɗi min ko honɗum o waɗi tun o balance ani pourtant DJ Bella mi jaɓante est ce que ɗa andi wona mayɗo o watte autopsie ɗa andi ko ɗum waɗi autopsie e mayɗo ko hutitagol mayde makko nde wallahi kala mo hutitaka mayde mum ko ya arɓe jonnama kaydiji ɓe surroyama sa hutitike mayde goɗɗo ko hombo hutotoɗa ko anduɓe on tigui ɓe anduɓe on tigui ɓen noon ɓe nodduɓe ɗo hino wowla hino manta fi mayde no wawi was ko majjingol ko ɓe waɗi
parce que sa taƴodiri e goɗɗon tugguidirta so maayi a tawni fi nde mayde no wawi wasa tawi woni si goɗɗum no waɗa no wawi wasa ko waɗi goɗɗum hiɗa majjinde fiyo no waɗa no wasa majjinayi par ce que loi ko ɗum wi loi hino andi goɗɗo kala ndema waɗɗo bone ko kanko ɓurta majjinde bone o kono noon ɓay laawol ngol no jokka e Sénégal ɗo si goɗɗo feƴƴini ɓe waɗimo autopsie ɓe gayni kamɓe on tigui yahu kono ko ɓe waɗi ko majjata ɓe poursuivre ha ɓe anda ko laaɓi hay siko 10 ans hay siko 20 ans e mille mi anda goɗɗo mi wattama goɗɗum men yiidali ha hande neeɓi ɓe ko huwodirɗo e goɗɗo ha heɓide makko probléme taƴimo ko on tañƴina hino monanimo walla no weltanimo na ammo andama on kono ɓe wi ko concert ɓe wonno e bonnude na concert ɓe won e bonnude ko majjingol piiji par ce que ko mari bone o mari bone Didier hande si min mi heeɓi probléme enen ɗo en sertata ɗe yeehi ha ɗe yeddodiri komin duwa attede enquêtede ɓaari en welda a heeɓi probléme ɗo ɓe ɗaɓɓito ɓe welduɗa ɓen taw ɓe darayta mon welda on n'est ce pas voilà ɗum fof no arde déclaration ji mum fof min waɗi d'accord vraiment e ngal ko remercie go juste musidɓe yawnoɓe ka événement ɓen par ce que vraiment wakkilino vraiment surtout le rappeur qui est là rappeur ɓe soɓe ɓe fuɗɗike jokkude en ɗan c'est ça bien sûr parce que à part de là no gassa inchallah si président malal ari jodde président Salou ndaren un grand concert mo ɗawre mara ko et ensuite voilà mi jaɓante ɗon kala fayɓe wonɓe ɗo ɓen heɓuɓe ko weeli ɗum ɓe heɓa ɓen ko weeli ɗum hiɗen notiɓe fof maɓɓe ɓe muñño par ce que ko enen waɗi ko enen kadi wawi ɓe waɗande ko weeli si tawi ɓe hollali bonere jikku ɓe sikkali ñalade ko wotere ndeññanden ko o affaire ɗon no tawa e ko perturbe piiji go duwaɗi wadde toon sa waɗali mais ɓay labama foti woɓɓe ɓen andata ɓay weeli woɓɓe ɓen andata min ko o concert tati mi e neɗɗo momi sikkata no jooɗi no wulla weltare essaɗa famude o concert tati woɓɓe ari hiwrimi ɓe wo wala hiwrade donc par ce que concert on o weeli o foti o feƴƴi e jaam wonali saabu ayɓe mais mi haalanama hunde wotere ko ɓuuri kon kadi DJ sa yi goɗɗo no waɗa piiji goo neɗɗo fof darirmo nene makko darramo ben makko o ratata fof a wawata ratude fof a wawata wonde iwdima ndi fof ananda e goto essaɗa famude donc sa wattanila yimɓe goo nde no waɗa piiji goo min komi toroto a yii ɗe mari ɗo promoteur mo inni promoteur ala ɗo o fenayi par ce que artiste no iwde guine ara joua concert ji hoota iyoɓe kalis ko ɗum woni promoteur naara ko afana profite ɓen non promoteur ko ɗum ɗon ɓeɗe ƴettude artiste men adda ɓe ya des gens mi kupama ya des gens ɓe ɓenɗo ɓe profite ay ɓe yaha ɓe ɓaaro e goɗɗo on ɗon finance concert o ɓe waɗa ɗum ɓe profite voilà ko ɓen ɗo inde ɓe voilà deuxièmement animateur hino ɗo téléji hiɗen jogui mi toroto joguiɓe men téléji ɓe ɓe ɓeydu ɓe ɓurta en andinde ko enen jeeyi par ce que ɓay ko enen jeeyi e ɗen dowa heɓude faveur ji busowano hande wonno siko TFM walla nokkugo men waɗoyno publicité ɓe nodditatano men ɓe nayi ɓe invité men yomen yewtude communauté on mais ko invite ɗo men ɗo ko na intérêt amen menen tum ko intérêt mon e intérêt amen e intérêt yawnoɓeɓen e intérêt daroɓeɓen pourquoi ko enen woni fillitanade yimɓe men ɓen ɓe humpito ko feƴƴi kon donc janggo kala humpaɗo goɗɗo daara e télé o vraiment e min miɗo jonni Jama TV onon ɗo miɗo jonni on beaucoup de considération merci beaucoup beaucoup de considération fiyon ɗum ɓaynami fenu tañji juutuɗi ari mi ala e arde ga mi feƴƴini programme ji ɗi marche mi arali ga kono ɗiɗi mi ari ga kadi ɓurtilan weltinde ɓernde ɓurtilan ƴokkude courage ɓurti association o yewti e ɓaawo mon inni on ɓeydi buy e golle ɗen jama on si tawi ko ni wona e yarede e yaay ha tawa piiji men ɗin tu gaynana en yalta ka jiifa an naata ka jiifa ma yalta ka jiifa ma naata ka jiifa wuuri yalta ka jiifa wuuri naata ka jiifa malal fof mum haray sen fokkitimo be ko ƴettuo to ngal nattora ka men donc si tawi en waɗi hakkil si tawi en waɗali hakkil koyen wonɗo yaltinen ko men gonna ɓe jonnen goɗɗo goo vraiment est ce ɗo famude bon min haray komi toroto communauté on nane mi ari ka promoteur mi ari ka DJ e aduna fof no mari kadi ko inte blogueur enen men Sénégal ɗo ɗe mari blogueur ɓen ay blogueur ɓe ɓen e faalaɓe wonde blogueur ɓen e marɓe page ɓen e faalaɓe page mum wattu ɗum okkude goɗɗum en torotoɓe fi Allah e nelaɗo yoɓe andu ko ɓe wowlata ɓe suɓa ko ɓe wowlata ɓe sendidira ko bonnata e ko moƴƴinta kala mo bonnuɗa haaju mum fi ya heɓu goɗɗum ka page ma so immanike ma o lorrete ɓuuri ko heɓata ka page ko par ce que ɓay men heeɓi probléme ji joni laabi ɗiɗi mi andi ko yimɓe wonaɓe ɗaɓɓitede ka laamu mais woni yawde wullito fi mum ka laamu par ce que laamu ngun sohla wowlowo tun ko landaka laamu ngun considéra neɗɗo fino tu wowla ko faala
sa yahi toon ɓe landotoma o wolɗo ko honɗum ko télé o jogui ko radio o jogui himo tawa e onno mo tawa ka général mo tawa ɗo e ɗo sa inniɓe ko page tun o jogui ko ɓennama koɓe sohlimo koɓe sohlimo par ce que ina fima tum ɓe sohlimo par ce que ɓandugol tun caméra mum on wowla ko faala e hoore goɗɗo c'est pas goɗɗo tunintake mo tuninɗa ɓandu mum wo o sokete hatta mi wowla leader jo mo wolana ɗo yiɗa ɗo e sar nen ɗo nde darno o inni kaarijo wujji millions naggam o wi kadi mo jogui kaydiji ɗin ko ɓuuri mo tardinde ɗo kon koɓe jindinimo ɗo ko ɓeyni ɓe wadda preuve on bon haray min komi mari komi haalanta jama on min de sénégalais d'origine guinéen ɓe mi wonni ɓen kala mo men haɓata koye hoore lowre amen nden mais yata haɓudugol e goto ko guesa makko kono men tori ke yimɓe ɓen kadi mo wallata men yo accu men e jaam mo wallata men mo anda kadi komin watta kon ta wowlu par ce que ɓe wowluɓe kun jiwu yaltu kun envoyé o onno o flaye on waɗimo croix ko kanko feeñi woɓɓe no woodi ɓe andi si ɓe feeñi ɓe andi yaltirta noon tun kono en tori ke ɓe ɓay ɓe feeñali yandi fi Allah ɓayri ɗen andi yimɓe men ɓen yimɓe nanggodirtaɓe haɗaɓe kaɓe nanggodir ɗon ko sa stampinde goɗɗo ɓe na accu hande ɗum noon haɗoɓe ɓen no wawi min wonno simi haaɗi goɗɗo o jaɓata kono ɓaymo ɓe no mari haɗo ɗum o jaɓa yoɓe yeeto wowloɓe ƴetta télévision ji mum ɗi walla ƴetta page ji mum ɗi wowla yoɓen suɓu ko wowla par ce que min dey simi ƴetti million ji e inde sénégalais d'origine guiné ɓe yaltini kalisi maɓɓe on ɓe jonnilam mi ƴettoyi artiste jo guiné mi ari mi ƴetti ɗo sal mo babe goɗɗo jeeya mi ƴetti sonomo koto goɗɗo jeeya mi yahi mi yoɓoyi police l' intérieur mi yahata min kaydiji an ko intérieur yaltata kaydiji an ko sous préfet yaltata kaydiji an kaka préfet yaltata kaydiji an kaka gouverneur yaltata kaydiji an maire commune on harayno andi kaydiji an police wonɗo ka commune ɗon on harayno andi min on légal momi jogui ɗon sa tuusi programme an on yo Allah walle ala koko moƴƴi cd mum noon yeeso ittay kumpa hino woodi tuusuɓe ka en fillodiro e ñalade goo ko on to feƴƴi ɓay hino arede ɓay woɓɓe ɓen si ɓe yi didere ndiyan hara ala ilude ɓe sikkay nde lugga anda ko ndiyan ɗan ilata ɗan ko ɗon luggi maayo wo ko ɗon ukkoto ndiyan ilojan ɗan naɓete haka sera kono didere deƴƴude ɓe wattandilay mayra nanu deƴƴiɗe ɗo balɗe wowlay d'accord inchallah merci beaucoup voilà donc andi ko sur le président l'association sénégaloise d'origine guinéen monsieur Mama Salou Lemiro donc le président madame la présidente Adja Binta Pellel e équipe makko fop no salmina ɓe gaccale hay goto Amadoulla wasi ɗo neɗo ɗo wasi yeyola gono tawino élément ɓe amen ɓe ɗo wasinode bana sa ay ama tant que mi woni pay koye mi yayno place mo adani ɓe ɗen photo je mi si no amadou wasi sincèrement DJ Bella min menen Allah no okki men rewɓe ɓe men ukkodiri e golle mi anda honde Allah okkata men milliard ji men muññoɗi men jonna ɓe andi ko fiyon ɗum koɓe yimɓe rimɓe koɓe anduɓe hoore maɓɓe ay Binta Pellel en ɓe Adamawa en Julde Diawne en Nege en e Amatoullahi men ɓe yiwɗa ala façon piiji ko ala e feƴƴude ka saare ɗo kono kaka ɓe jogii ɗon ɓe jogii min heɓiday tawa ko ɗum min perdiday tawa ko ɗum so a memi goɗɗo e amen ƴiƴanɗan no waasi ko ɗan ƴiƴan gootal donc a anndi ɗum wela heɓude e debbo ko ɗum ɓuri welde heɓude ko e gorko et je comprends bien presque ko worɓe ɓen leegi manquiri ɗum kono rewɓe no jogii ɗum ɗon donc min komi toroto mi souhaita le rewɓe wonɓe ɗo acteur ɓe ɓen yoɓe accutu summuy rummuy goɗɗo jinda hakkude maɓɓe fena yoɓe yiidu pour ɓe wawa jogodirde gollen ko kelɗi heɓen kalis yaltinen senden jonnen ɓe heɓa ko nafata ɓe enen kadi nafitore mais cowdi penale yahaɗa wowla ɗum fof ƴakkata kamɓe leader ɓe ɓen anduɓe hoore maɓɓe ɓen tawa si ɓe towni toway si ɓe tippini tippoto fewdo maɓɓe jamanu maɓɓe yoɓe waɗu histoire ko luttata kon ɗum woni ɗum ko golle moƴƴe donc hara miɗo salmina ɓe kamɓe fof. Très bien, merci beaucoup. Régime, conseil totation e yawno Douta Seck. Douta Seck non donc andi pay kon waɗi sow billahi jama on kadi welti nde ñande komi wonnoɗo wadde présentation mi wonti sécurité par ce que sina ɗum ɓe naɓanano men tati feewi ndeɓe mari sécurité ɓe ɓen no dari hukki pay koye koye maƴe to viwde wotere mais foto rang weltan ɗon magada black famille nene makko no passage yalla yurme yafo yuma makko parce que vraiment ka côté sécurité o assure à 95%. mais joni atan mi landoma si c'est un acteur culturel guiné ɗo wonɗo sénégal ɗo ka artiste ɓe hay goto ɓuura magada par ce que magada o wallay promoteur ɓe o wallay artiste ɓe o waɗay musique fof yimo tawa e ɓe biro makko feƴƴini pourquoi l'escroc
créali ɗo a deuil national pourquoi escroji wonɗi ɗo ɗi créali si hay goto mérite a waɗanede ɗo deuil national ɓuuri sa nani ɓeygu sa nani ɗum ɗo e ɗum ɗo ala ɓuranɗo goɗɗo mo yaltuɗa e reedu mum ɗo magada fewon ɗo fatude nde heeɓi nde e pourtant ko magada e woni saabu nde fatude ɗa heeɓi valeur mais kanko ɓay biro makko feƴƴini ko on waɗi simɓe ɓe no waɗi tek ya aucun média ya aucun Facebook ya aucun page ya aucun ala blogueur ala ɗum e ɗum kana ko mbuuɗi ɓe ɗaɓɓoyeyno vraiment mais enen e yewtay exemple Hakim tawdu en ɗo e magada minen ɓay Hakim heeɓi fatunde minen ɓeɗa andi ko wiyete fatunde min déplacé men ƴetti otoje men eɓen hiwroyimo mais waɗi ko duwa waɗede ko mais yewtide yewdeteɓe ko ɗum men andi mais aucun sens pour bonnugol programme goɗɗo ala lande mais concert on hay goto adaki tati yawgol ko Hakim joni noon on neɗɗo ɓe yimɓe jooɗiɓe no waɗa escroyagal ka yaasi sa renaki ɓe hiwroyaki hay Hakim sa renaki ɓe hiwroyaki hay biro fati ɗon mais kon ɗum woni ɗon importance pourquoi noon joni ɓe animi ɗum ɗa ko hombo ɓuuri ɗo magada ka acteur culturel par ce que min siko min créé noon décrétayno ɗo deuil national billahi ɓay biro magada feƴƴini si tawi acteur culturel jogo waɗante ɗo degré mi waɗanaynomo degré onno deuil national 2 ou 3 jours et pourquoi mi nanali hito hay goto no wowla hiwroye ɓen fof ɓe ñenti ɓe yeehi yaltale passe hay goto ko ɗaɓɓere inde wallahi mi jontima ɗo gonga joni ñawlinali déjà min mi ande fadde wonde magada yawno guine andile andi ko magada towni ko towno ɗo ko kanko towni joni ko makko kon o heɓali ko towna vraiment kono noon o heeɓi jokkayɓe ko o towni kon innano bonnude ko men moƴƴini kon là, c'est pas normal. Merci beaucoup, Président. En tout cas, vraiment, après concert, Arten ka numéro de téléphone, John Ndiama en ligne dans quelques minutes. Waben et partage de nangue maɓe parce que ɗo andi jama c'est comme ça fewndoni buyno noddude na ligne voilà donc en artay régime sa waɗi prêt artena men ka retour ɓe ndara concert parce que wonno ko leymiro yaali kanko ko nder toon billahi ɓe anda concert wonno komi santiri garam buuba arota e mi ga hima menen ina amugo ko nera ko gollayno ɗon koyo jooɗo o arota e mi mo ngula mi andi ya quelque chose parce que buuba ngulano vraiment e salminoma pa salminen Ibrahima Sori Ibrahima Diallo salminen Ibrahima Sori salminen Chérif voilà Chérif Mali vraiment salminen onno Sanusi donc salminen kala ndema salminen DJ Alpha voilà et puis yo Allah okkanne wende okkami programme kelɗuɗe mais certain joguiɓe caméra ɗo e joguiɓe page ji no ko saare ɗo billahi wallahi koɓe bammoneɓe fi na salir ɗo ni bammone mum koɓe bammone fi yo haaju marsu wallahi e darike andi probléme ko honto min mi contati min fotnome joguiɓe wimpiɗi ɗi fof ni ɓe no woodi tagaɗo no heɓirta inde no heɓaka falaɗa kon hara wona bonnalngol tagaɗo ɗimmojo wallahi hande min par exemple hande sen wonino à 95% en tuggueɗe tawmo kala no jokki haaju mum mais mi torotano ko Allah yo haaju mum bonnu je reste tranquille mi yata haaju mo landikelam mi wowlata fiwota goɗɗo nattan on la wolde goɗɗum parce que comme ça min mi fonctionne ta a faami mais hande on est là a faami c'est ça la continue arti ha hewti enen ɗo fof c'est koye famille goto wona enen haɓuno ko wonnoɓe hakkude men ɓe wonno e waddude pour de rien et puis kadi ayɗi piiji wonɗe wadde ɗo DJ Bella par ce que haaju yanuye nangue goo ñande goo yimɓe ɓen inna hen wonu hunde wotere wonugol hunde wotere yimɓe ɓen ko haajuji ɗimɓe nanguidata si tawi acteur culturel ɓe wonɓe ɗo ɓen fof ɓe daraki sifaɗi ɗo piiji ɓe fof ɓe woni gotum ha ɗum ɗo foreni tawi ko ɓurɗo marde doole walla tañƴinaɗo no ɓuuri marde doole on waɗa ɗum goto wattana liila ñande goɗɗo goo waɗoya si on o daraki si goɗɗo goo dari ke feeñata mais jonnima nder ko yewtere nde mais jonni min promotima en waɗa conférence de presse pour uniquement pour la culture guinéenne. Voilà un conférence de presse avec les acteurs culturels, wombe do ben et anda be do ben. Parce que je dis la vérité. Parce que anda be no wadde ben. Dije Sandari. Be wi andi hunde be wi ay Allah e mawdo wona be gore kono bay be yangodi haray mo onti no wodi ko andi. No wodi ko andi e jungo Allah. Yo yimbe be rento siko fi bonnidirano. Siko fi bonnugol taway no wodi yewtabe bonnere mo ƴaayo be accuta be bonnu. Kala ko pay ko woni wadde ɗo
enen ɗo duuɓi jelu hiɗen ɗo tawa e rewino e piiji ɗin ɗon tawa ɗi moƴƴa ardi moƴƴa si tawino yimɓe ɓe wattana lila si tawi ko fi bonnugol tun siiɗi hara ko hombode ƴettuɗa adduɗa Dakar ɗo annduɗo no moƴƴinirte on so falama bonnude billahi wallahi o bonnay siɗa falara ko hombode guinejo adduɗa ɗo haysi ko ñande concert ma on bonay mais ta goɗɗo andu ɗum o salo waɗude an a anda ɗum eɓɓa waɗugol yo Allah dandu menen ɗo men darade men inna men bonnay concert goɗɗo haysi ko lamɗo on o haldiɗi waɗugol concert par ce que ko owɗa innude a suwoyay ko owɗa innude ka joguiɗa ɗum ko laamu ngu jonnuma kono noon yimɓe ɓen eko waɗete kon eko waɗirte kon anduɗo fi mum si rewi e mum welata fi tagma très bien merci beaucoup acca régime sa waɗi pré artnalan ka concert tati ɓe yiya ko honɗum feƴƴi maison de la culture ɗuɗata 3 minutes walla maximum 4 minutes régime sa waɗi pré acca par ce que mi ɗanɗon Voilà, fignande go en fuɗɗortade on Allah fewnu feƴƴinɗo yaafoma yo jama julɓe e yaara e dow kon yesa Kofi yesa mayde nden ko dammugal no wodanimo ɓe mais ko hakkil ko en fija jaɗe jalidiri cije yesa Didije wati be yo Kofi en fuɗɗi taw ko gotel ni taw guiɗo ko guetel min mi safay ko doyi
très bien voilà téléspectateur ɓe yi ko feƴƴi ka concert kon hari noon organise ɓen tigi tigi ko yaali ɗum ɗo par ce que kamɓe hiɓe ka yaasi ɓe sécurise de pour no jamma o natirara goto tampali président ouais analyse man concert o ouais ɗo comme on Chérif Mali ari DJ Ceerno Bari kañum kadi no woodi ko yewta ɗo min no woodi komi yewta min komi yewta ɗo ko heƴata émission goto fi honɗum en weltike teddugal jama on ko ɓe siiwi ɗo kon ko o woni concert mo yimɓe ɓen fof hawti haldi no bonnude on miɗo ɓuri noon tañƴinade yimɓe ɓuri waɗoɓe concert Sénégal ɗon no yoli heɓude sifa o bone wallahi si tawi a waɗi concert a heɓi sifa o bone a weltoto haray andingol bonnoɓe ɓaari bonnowo ko janggata o ko bonnere moƴƴinowo ko janggata o ko moƴƴingol haray yoɓe ɓeydu janngugol fi bonnugol ngol haray ɓe forali par ce que bonali ɗondi si tawi ɓe faala fi yoɓe bonno ɓe janngo ɓuri ni e DJ Bella tagaɗo kala ko watta kon yo yimɓe ɓen andu neɗɗo yo hoɗu e alkange la a jamais minen naafi meɗen organise concert tun ko cuuɗi kamen yalti toon wona concert woni toon komin yaw mi waɗa concert min arta ka cuuɗi enen ɗo fof hande mo yawɗa ka mum wo wona concert wona e waɗede toon hay goto wata sikku no ɓuuri goɗɗo ko Allah ƴettata goɗɗo towna ndeɗa bonna si Allah moƴƴini moƴƴe en tori ka jama men on ɓeruɓe feeñali ka bonnere ɓen yoɓe yiltito ɓe accita bonnere ɓe feeña e moƴƴingol min si DJ Ceerno Bari gayni joni mi yewtay meɗen mari téléphone ji yimɓe ka noddata yimɓe inna ɓe ta yahu concert on laatota ko hara ko yimɓe ɓe men huwodiri meɗen mari vocal ji ka yimɓe yewtta e yimɓe meɗen yiwde yimɓe hino yewtida yimɓe en direct woɓɓe ino wadde ka page Facebook ji mum hollira wondema concert laatotako ko ɓen ɗo yii kono woɓɓe goo kaɓe won toon fof an a sikka yimɓe ɓen koɓe giɗoma an tum kono yimɓe ɓen fof wonta giɗo aden goto premiére hakkil taw atto heɓugol hakkil yimɓe ɓen fof wonta fima an tum beela sa naati ka marché tawi no marché ɓen fof ko an wonani wowla ko faalaɗa waɗa ko faalaɗa kono alhamdoulillahi rabbil alamina ko sakkiti e ko ɓurete yewtede kom hay sino eɓɓano bonnede allahu wallowo on o walli moƴƴi allahu wallowo on holli yimɓe ɓe ndaare ɗo concert mo fof dari bonnugol mo 90% dari bonnugol ndaaremo ɗon donc haray ko innete jama on siko sago men wona yewone bonnodiral anda eɓɓa bonnugol hara a wawata bonnude mo eɓɓuɗa bonnande o hara kanko so immike bonnugol o bonnay yoɓe accu immingol c' est à dire yoɓe accu immingol kula yo ngatu fuya si fuya huntama si fuya kadi ngati kula haray moƴƴa min ko ɗumi mari komi wola donc haray dije par ce que ceerno Bari Suugue pardon ko ɗum marɗa ko yewta ɗon waytora en même temps commandres oɗa honno Chérif kadi naata wawa bugade konnguli ɗiɗi wawen clotirde émission o min ko hande mi andi concert o d' accord ɗo ka Jama TV ɗo mi andi concert o par ce que ka damal to mi sikka ko ɗiɗo e tato mi sikka sa moy lool donc miɗo weltani moƴƴa Jama TV ko waylangol wi hande concert on ɗo d' accord mi arta ka président ngol ɗo enen wonɓe ɗo ɓe ettoɗe yurmodire sina ɗum ko ɗum wiyete ley wuli dow yata kammu ƴawtako te hakkude wontako so andi mi fala haalde ɗum enen ɗo e wonde wawi wonde nene goto baba goto ande en fof ko drapeau goto joguiɗen ko nokku goto yiwɗen n'est ce pas kono sen ari ɗo e waɗi ɗo ko amɓe ɗum ɗo matanta en min hande komi ande showbiz kon wawi am beɗa anda ɗum ko wawi anduɗa kon wawi wonde mi ara mi anda ɗum a famle mo ɓen woni ko Allah joni ɗum kono ettoɗen moƴƴodire sa yi goɗɗo waɗi promotion pendant 2 mois 3 mois a wi a bonna ɗo e minute o tokkama 18 heures 20 heures ko anduɓe lawol ngol e lawol ko hawtuɓe anduɓe lawol ngol fof hawtodiri woni nene goto bagol médiaji ɗin hawtodiri woni hunde wontere walli men kadi Allah ɓurti wallude en kadi donc tamodire yurmodire nafidire ko ɗum ɗum ɓurta arrange ude mais weltani kadi on kadi artiste ɓe oɓe Sénégal ɗo ɓen mais yaafino e maɓɓe kadi moƴƴa ko ngol président o yewti ɗo ni mais yiɗa hay goto yamen organise goɗɗo ya heɓa toon ko welata ɗum kono ettiɗo heeɓi to kadi ko welati welal ɗum wo yo andu wona amen iwri ko sago amen mo ɓe ko welata ɗum heɓata a famude artiste ɓe haala men tori kala ko heɓi toon ko wela ɗum yo yafano Allah o yafanome par ce que wo fiɗoje ɗen woppoje ɗen koyɗe fiɗoje ɗen n'est ce pas haala men tori jama
tori comité guinéen fof ɓe won nene goto baba goto kala on noddutuɗo ƴetti million ji mum investir e hunde enen fof jogodire ha mbuɗi makko ɗi yalta koto en daaru ha mbuɗi makko ɗi unno par ce que janggo si a yi min hannde si mbuɗi annen unike janggo min mi wawata hebde wano mi waɗira an ala mbuɗi ko watta après ko watte ko ɗanoto non concert déjà so non fota non so tawi yimɓe ala minen présente ɓe mi wawata n'est-ce pas aya men suuɗo mi yawno président wilan e 21 wo yahi kapojo mi yebta ko julɗen toyi président voilà donc par ce que ko waɗɗa ɗo wiɗa ɗo waɗo ko wonta ɗo komi ala sala n'est-ce pas hande waddi ɗum ko debborande ɗo n'est-ce pas ko jogondigo ngo tun woni hunde wotere wawata nafude par ce que hande média ji ɗin ɗo holliri wo ka yimɓe woodi golle maɓɓe marti wo ka yimɓe sino no aw faalaɓe moƴƴinde ɓe n'est-ce pas ɓe faalaka moƴƴinde ɓe yiɗa kan ko yimɓe woodi kamɓe ko waɗi bon ko winima média ji annanama sa andi a wi sa wi média ko faalaɓe ko moƴƴi kom na ɗum ɓeeɗa ko wiyete ko onno ko merde ɓen ɓe wiyete wona média de merde par ce que faalaɓe ko moƴƴi ko ɓen ko ɓe wiyete média faalaɓe ko faalaka ko moƴƴi kon on ko merde wiyete par ce que on o yiyata ko moƴƴi billahi n'est-ce pas hande ɗo avantage on Jama TV fof ko moƴƴi ka vraiment ko média wiyete n'est-ce pas par ce que ka yimɓe ɗuuɗi tun ɓe bonni en kaka jogoniɗe wonɗe nene goto tun arana ko yurmodiren nafidiren si goɗɗo ƴetti million ji mum ukki hono tigui belata ɓe daaro hamɓuri ma ɗi tadda n'est-ce pas sa mi holli waɗi haajo ta daaro haajo an mum bonna daɗo aɗa nafi ala ko anide onen bonnoɓe yo Allah ittuɓe bononde kadi ɓe watta e moƴƴere ma voilà aja bon merci beaucoup Thierno Barry haray en salmini jama on fof en weltani keɓe numéro téléphone on 78 watton 116 82 38 mahildaren bobo dansol arten ka plateau men adden invité ji go kadi wawen clôturde émission on hande ɗon andi ñone hakka régime bobo dansol s'il vous plaît Mimi buna hay goto hay mi jiunga hiya tamido jicho kanyo ay no tato mido ta so cherno mama jando hoy mi kono santo wotu na tende talata ala bagala al kamisa juma wana guba kelle minana keke kelle minana keke kelle minana keke kelle minana Konge de vela, waka konga pesi tabe nangiri ngoni de jibe nangata.
Merci beaucoup les gars. Hey, Dakar Sénégal, wo kilibo no arde. Publicité no arde. Aray ko don fo be ngati dio me publicité on ari ko metti dolom. Merci beaucoup be ngati daw nge tati ka tigi. Ko artiste invité Bobo Dansolo ade hela publicité voilà on andi ko pay ko do kadi ko pay ko wona dawro man wakili e piji di président kanko Seri Mali kanga do nati ka organisation ngata avant tout d'abord émission ko wodi do Seri assalamu alaykum. Wa alaykum salam DJ no marsude na la ga no marsude seda ari mi tardi seda ko wadi min ko darde concert on moni wadi concert on fetti ko joni won mo darde Seri na sama don ko ina na concert on foti yawa concert on ko ayala jodo jogi publicité concert on wala ko Seri ko Mali tigi wala ha joni do publicité concert no sika concert be acha 78 116 82 38 assalamu alaykum. Allo alaykum salam dige naam Prince Diallo day jang alhamdulillah yo hiro fomilo hiro auditeur auditrice merci Prince ok ala no wodi message ni do a jumito quoi d'accord mais hedi ma Prince ok ala message on ko mawbe men Guinée be on be do ben ambassadeur ala mi teri ambassadeur e be nodudu presse sénégalaise on yo pe it fi ko woni fedde ka réseaux sociaux ji parce que il faut la région ni d'accord mi wodi musidɓe men wonɓe ka sera e yi ko ɓe waɗi kon ɓe ka yimɓe leydi o ɗum ɗon wela hay so koyne waɗano e tawi welata en d'accord ara ɓe duwa immade ɓe nodda pression ɓe yewta e sensibilisé kadi jama men wonɓe ɗo ɓen presque kon ɗum ɓe waɗi mi famali kon ɗum ɓe waɗi e ko mayo Sénégal mi woni yiide no circule ka réseaux sociaux no sunna e ka supporter ɓe ɓen kadi hiɓe wonnoɓe sunnude ɓen hiɓe haalde olof maɓɓe laaɓa hiɓe yennude kadi d'accord e sifa ɗum ɗon adday gere d'accord e musidɓe men wonɓe ɗo ɓen kadi yo ambassade on noddu journaliste ɓen journaliste ɓe pays on fof ɓe jooɗoɓe ɓe waɗa point de presse d'accord par ce que sina ɗum ɓe bonnana wonɓe woɓɓe ko ɓe bonnana wonɓe gollude ɗo ɓen woɓɓe ko haajaka e ballon ay ala mi tori jama men on fof kadi yo waɗde no yiiri e ko woni wadde kon par ce que siɗa e leydi goɗɗo alay pour toujours anaɗi fof jonnoɗa il y a pas de problème inchallah mais yettine ganelal ɗo nani inchallah par ce que ko ma kono ko yiɗa kam ma o ko andi ka goɗɗo ka wonen ka goɗɗo ko ya moyto piiji ɗi way ay goto wulataɗo goɗɗo kono noon sa ari ha kam makko kadi aray ko watonogo yilli piiji buy il y a pas de problème Prince si Allah jaɓi nelanga yettoto kadi si Allah jaɓi janggo inchallah o nani inchallah ala ambassade o waɗu iɗe mari responsable iɗe mari responsable ambassade on e commission ji région ji men fof yoɓe waɗu point de presse ɓe haala quoi d'accord il y a pas de problème inchallah en waɗay ɗum joni ara ko ɗum wonno fi intervention émission ara mi wuuri ɓe fof gandi ko fof yo jaam merci Prince merci concernement président avant mi arto Chérif parce que vraiment pour sullugol maillot drapeau goɗɗo ça c'est pas bon déjà mi yaali o vidéo kadi mi yaalma ɗum wona hay hakkude men e ɓeeɗo e woɓɓe goo ko kon wonɗen wolde hakkude men ko ɗum faala yewde ha feƴƴa hakkude men dugulayagal e angal andugol ko fewndi sikka no andi ko fewndi par ce que sa anda ko fewndi a sikkiɗa andi ko fewndi a lorray hoorema a lorra yimɓe ɓen
ɓay noon hara yimɓe ɓen ko haala men kamɓe ɓurta nande en torike kala ko goɗɗo suusi reedu ko goɗɗo suusi reedu yo wattangila o anda ko honno goɗɗo e goɗɗo wondirta wona hulore reedu wona hay fus kono hay si tawi woni ko an ko annduɗa sa waɗama ko welatama to goɗɗo waɗu hay si naafi ɗum joɗɗinen ɗo en toroto jama yoɓe anndu ko ɓe waɗa ƴetten goɗɗo ka ligne kadi assalamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jang ɗugo bela nam bari ngo mbes a bari no way salam no marsude no ala toon mi wara ngo men ko min ko meten ko ko para ko d'accord il faut ko dan ton watu ni ba ko sere disposition belinde c'est vrai que mo ngo wat ni tan ko bari esena bari esena écouteur wadda sa itta écouteur ji ɗi non na écouteur bag awa mi anda no coupude mi anda question na écouteur bag acca voilà c'est bon joni ko kala mabbi ni ko minni on addo on conseil donc ñamaji goy tum ya media man ni jetta téléphone no dalon ni goy no ndami ni dalon ida yiti sincère no wodi ko yottete taw be si yotte media donc don haray no wakani ko kono no wodi taw ka yotte famondire si are ka media d'accord donc haray no wajama haday no wari susumu on famondire donc no acceta concert d'abord mi félicite Sénégalais d'origine guinéen weltanoɓe d'accord mi fuɗɗora waaju goɗɗo so ala wadde goɗɗum a heɓata goɗɗum ko siɗa wadde goɗɗum bomɓe ɓe gara e ma sa yehi kala mo ko ɓeni a jokka ɓeni fof jokkama aɗa wirto ndaara hoorema jokkoya goɗɗum par ce que tagara a jokka goɗɗum hande si ɓe addama tati si waɗama promotion jamma o yii goɗɗo hatano wola fi concert maɓɓe o mi nela weyta yimɓe par ce que bi fuɗɗi ka tati ɓe approche nam lan takko maɓɓe mi anda fon nder ton ko honɗuɓe nde gollirde mais fi ko wonni wallu concert ko min e président o min e ceerno bari min e chérif min e digue bouba min e sori ha yehi ha mi tawama e rencontre gol tati mi waɗaɓe publicité min maɓɓe tati c'est une première dans l'histoire walugol ɗo ɗum promoteur jogo ara tawataɓe waltoɓe sika ɗin piiji ɗo watti hun ɗum mi yeehi mi waɗi conférence de presse ko min président Saliou jonni parole pour la première fois promoteur o yo wolde inde promoteur on ɗo et pourtant namin représentant promoteur guinéen o Sénégal kono mi weltorno invitation o mi weltori konngol ngol ko watti ɗon eminno alhamdoulillahi par ce que si ndeɗo fatde waɗani nanda ko mbeɗani invitation par ce que si ndeɗo fate waɗani e watan hundagol jamma aro invitation saabi fat nde waɗi ɓiiti ali on seeɗa ko gonga nde mbiyami wuudo ɗon kono e ɓay allah ilni jettiren ma ko wikkiti ɗon komin médiaji ɗin une fois pour l'histoire des promoteurs ici ni médiaji ɗi fof no jomiriɗi juuɗe ko tamodiri ɓaawa goɗɗo o accompagne par ce que ɗo e ngal ɗo ko zéro foot médiaji woni ɗo ɗi fof hay min ɗoñe ko président Sadio ne ɗon minamo si tawi ɓe ari ɓe filmi tawi ko après concert o haɗa intéressant e enen ko filme o joni filmia joni fiye jama gandude hunde ɗo no woɗi ko on ɗon intéressé e média wona pi filme o acca par exemple koso waɗa e samedi o publia e dimanche ɗum ko intérêt makko na intérêt promoteur o c'est une première fois mi promoteur o fof ñande o probléme yami silan tawa yateɓe noddeɗe ɓen innugol sa yii publication o noddu Sali président Sali mi andakimo mi noddi Didier Bouba tawi min ka fatunde ɗum e magasin min yimmi ɗum yetti taxi c'est tellement que min corresponde ko président woni ko police o fajjuno hay o jonni police ɓe numéro o ko min commissaire o noddi billahi min yimmi min ari ka duta sec min accompagne mo
min len ka tati kadi min tati kadi mo yewti min sidajo kadi waɗi publicité ɗin ka duta sek yo waɗi publicité ɗin ka tati donc ɗo mi conseille a ɗum président Sali nemo hiiro o tawa wuntu yo wiitu fof jarama par ce que sidaɗum o heddita woɓɓe ɓe seytinanamo ala noon ñaɗɗiriɗo ha gasi jama o seytina pewne kadi waka seytinde ɗo ɗum ɗon ko conseil ko ekkiti ɗon nani président Sali no wooda sii ka fatunde mene Magada min ko min e Magada wondi mi hokka conseil ko min e makko yaadi min seedani ha kadi komin hooti komin setta e 6 heures komi rottiɓe men makko nantila wondide Magada yatti mi waali ko ber waalagol ngol e 8 heures ta Magada noddinamo ila ñenan feƴƴini bari bien sûr min e makko noon feŋde ɗo ko ɓe yimmo dejore nde min mi ɗon jet mi yawi mi yewta won ɗon mi wondide makko weltane kadi médiaji ɗi fof c'est vrai publiaka walaka ka réseau kono jama fof yawno contribué no e heɓno en forme tan komo wottaka télé ɗo e inde culture o e inde promoteur e inde fof ɗo guɗɗi versa o jonnañaɓe ɓituka transport après mi noddi président Sali mi haalnimo mi noddi Didier Bouba mi noddi Sori mi Sori e yehutoy ɓaawo après président Sali kam noddiɗano renseignement min min e wi toon par ce que déjà voilà min fottuno ɗum kaka koto makko min fottoyno tawi kadi ko ñande guine jota hay fof no concentré e ballon o ɗumino ñande kadi mi sikki président kadi noddunomo ɓe famude hay fof weltanama hande ɗo Magada ko Magada fof billahi vraiment no yewtede min mi wolnay goɗɗum ɗo toujours yeeso moon ɓaawo moon mi wolnay hande ɗo ko woni yeeso culture o ko président Jammalal e Sali ɗo miro an beela kono men tawi ka culture ɗum ha hande ari mi jangganati waɗugol culture o mais ko yawgol ko organisation ji ko organisation ɗon ko waɗi ha mi yiiɗi mi naati e mum min hande simi ƴettinde ko weeri woni metti ko dara joni gattila jonugol micro e wajjuma e télé ni woto yobi andi pijigol o taw ɓeɗe ɓurtaki kono noon yo woni ɗini yo woni goto jokkodiren wallodiren hay goto perdata e ngal ɗo président Sali goto innaali o no ɗini fof awijo ki président Sali mi tawi président Sali no fala yettoɗo jama o si goɗɗo gol kam misi o ƴetta équipe makko fof e traɓawdi tan kadi wallito on tigi ɗo mi yettira ngam o heddi ko gottuma andi président gol ɗo goɗɗum jama famata ɗon no wiɓe ɗiɗo mi haɗata mi weldi ko jikkuji maɓɓe ɗum ɗa ko golle goto yimɓe jokkata ko ɗum weldidirtaɓe haray ko weltana golle o weltano kala participe ɗo e ɓe innoɓe bonnaɓe ɓen gasi batte ɓe bonnuno tawi bonnugo ɗo fowni ara tuba conseil aɗa yoɓe nattuɓe bonna par ce que mi sikki ko promotion ɓe ɗuffuno ɓeydugol e ko wonno ko par ce que ampleur wannuɗo ñande conseil o mi sikka médiaji ɗiɗaɗi neñande ampleur alamo wolaji alamo commentaire alamo noddani gono noon ko président Sali ko Conakry tawi mami hay minen min andi ko homɓen ko Conakry tawi mi écoudi vocal ji yawɗi ka WhatsApp ji ɗi e inde maɓɓe fi walugol on programme fof minen kadi ɓe joɗɗiti kono noon minen min accata min en tant que promoteur jo hay si tawi da Sali o yiɗo goɗɗo ko yara bonna ilan andin ɓuyɗi makko ɗi gasa ko goɗɗo e jungo goɗɗo e ƴettoɗo ma ko kafaji ha o sendiɗi ɗuman ni goɗɗo ara bonna ɗum ɗon donki donc goɗɗo wawan tama ɗum ɗo donc ara ko weltana golle encourageant ono médiaji ɗin accompagné promoteur o onon accompagné ko promoteur o kala promoteur ƴamɗo artiste yiida e makko forcément ɗum saɗa ka waala onon kadi waɗe ko wawɗon koy no mbiɗa noon no guerdi no médiaji ɗi guerdinono ngal ɗo fof yo guerdi noon accompagne eya joni ko mofata hen ko aray ko weltana golle mum ɗo ñaccita ndini o woɗɗi ko kala no fala natugol aray ko en goto ok ono Aliou Bari avant ɗa yalta merci hiɗa andi fewno ɗo wanama an e weltanto yimɓe ɓen fof kono si jama o menen min jooɗike ɗo min en an en beela en en weltantake andi ko fiyonno ko enen kala mo mi weltani walla mo oɗo weltanira ko enen weltanimo yimɓe ɓen noon tigui tawi ɓe faami goɗɗo ko wolanta yimɓe ɓen piiji goo ko fi tugara on dina faala wolde fi welnugol mais fof yii hande concert tati on ko ɗum innete ɗa accida e mum 100% presque ko yewten kon no ɓuuri woɓɓe ɓen ɓe mi wondi ko on ɗen e wadde piiji
mais yo Allah moƴƴinan en ɓe mi yolinane min yeeso itta e kumpa faalaɓe moƴƴodirde ɓen fof ɓe moƴƴodire mo faalaka moƴƴodirede on fof kadi o yaha ha anda oɗo faalaka moƴƴodirede o jokka kanko ko faala kon so jokki ko faala kon kanko andi ko heɓata e nder mum par ce que enen ɗo en faala yo moƴƴu kono mi sikka hulɗo reeduno e men par ce que andi hulɗo reedu ko fuɗɗagol hunde nden hulaynoɗa ɓay koye leydi jananiri wonɗa ko anga janan ɓe attoto piirude sa piiridi e ɓen ɗon ha tawi joni ko anga yimɓe ma ɓen haɓata haɗa miɗo tañƴini an a muññi rek ka donc ara meɗen andi a pas de problème mais courage félicitation hiɗa félicita par ce que hiɗa wakkili feppiji buy no wonira yo Allah newinan en ɓerɗe yimɓe ɓen fof wona hunde wotere quoi inchallah en fof noon mo ɓeno mbaɗi partenaire en fof men hay ɓeɓe takkoto ɓen ɗo avant ɗen publié ɓe inen ko kaari e kaari woni bonɗo mo be men hino mari partenaire ɓe no andi ɓen no tawa e wonɓe bonnude ɓen kono be men yo sowdo partenaire mum acci fiñande goo ka fillitano yo on tigui si on tigui accali ara heɓay kaynono ko ɗum mi yetinoma min de no woodi momi noddi himo tawa e bonnoɓe meɗen huwodiri ha hay kaalisi o ñawltola mi ñawltomo mi noddimo mi innimo yiɗa tawa e bonnoɓe ñande watti o nde ñande mi holloya yimɓe ɓen fof ɓayɗa tawa mi haɗiran goɗɗo goo kadi o waɗirno hiɗen andi ko homɓe woni e bonnude en jiɓaki ko ɓayna publicitugol ɓe adduɗen en fof ɗen andi ɓe koɗo ala ka saare o par ce que janggo ko an faɗɗi janggo ko beela ko goɗɗo goo si jokkori noon no heɓɓitoɗen ɗum ɗo ni ha moƴƴi ñande goo e goɗɗo ronkama heɓɓitede bonnude nde ɗa andi noon nde fotata donc ara en torodiri en fof yen wona hunde wotere nani en ɓoyi noon wolde kono woɓɓe jaɓata inchallah merci Aliou Bari merci courage bi merci beaucoup merci Aliou ara weɗene jame sami ɗo mariama e ɓay koy ko merci beaucoup voilà merci comment Chérif nam concert on an ari wit ɗum tawi ko concert on yalde wiɗari a yaali concert no hari mi yaali concert on est ce que émotion on nde ñande yewtin ko hon ɗum ɓa aynama concert o latta ko wowlanin ko hon ɗum wonno ko hakkille ma ndeŋeerɗo ɗo e concert on feeƴi andi concert o nde wiya latta ko min miɗo andi o latto kono andi si a waɗi mbuuɗi buy a wiyama goɗɗo fuɗɗi bonnude programme o mi ɓooyi wiide prési min concert si ala concurrence mi natta association jiɗin fof no dowa heɓde ka kala heɓa ñannejo quoi ñanne andi ɓa ina publicigol ñanne ɓe wona mais association no dowa goto kala heɓa ñanne association mon mari ñanne no mari nanta meɗe wiya karamo ko extérieur piiji boy gollama nder ton no woodi ko famali piiji boy gollama nder ton wallahi kala programme waɗo min siko saggo an on hara waɗay concurrence quoi ko ɗum weltanmi si tawi waɗali concurrence hara e wela Allah ɓe maali ɓe moƴƴago no wala programme ɓe maali o andi si mi wima piiji ɓuyno nder ton hara piiji ɓuyno nder ton min miɗo laaɓanno hoore an o haali koye ɗuuɗuɓe hari darike billahi wallahi fi bonnugol ɓay ɗuuɗuɓe arali fi saabu on programme ha e 2 heures meɗi min on miɗo nota téléphone est ce que no laati minni miɗo ka damal mi wata notadema ni téléphone woɓɓe goo noddilan ha on air mais alhamdulillah rabbil alamin ɓay min kam hewɗuno miɗo jooɗi nder gaaɓe ko joni woni darde concert minuma hari mi waɗal tal on programme joni noon si Allah walli on tigui no bolodiri gay siga e gayuje ɗo andi ma jogoɗa goɗɗum go secret ko min ɓuuri fandude toon ko association kono min ɓuuri nawade nder toon yo donc awni ñandejo non wona ñande de kono ko min ɓuuri nawade nder toon a faama e piiji ɗi no faami non o wiiɗa association ɓeɗon ñandejo donc somi faami ñanneyagal ngal fof donc ɓayinnama lattuta ko tawɗa ma rewa ka non ko ɗon e ɗon wallahi avant men iwde duta sek men ara ko toon mi heeɓi programme hi woodi wonɓe publide concert on firtama mi noddi o min iɗani kon faala o ni mi anda innumi ko émission hombo woni OR ɗo o ni yen ka Jama TV min nodduɓe o tawi on sa yiiɗa ɗo hiɗa toon min nodden beela si tawi ko kanko ni wadde émission on mayen ka Jama TV ɗo e ɗo a faami tawi ko Lamzo min immi ɗon e ɗon mi ƴetti prési min ni wata ƴettu heddiɓe ceerno Bari en wallane en ɗo programme minen meɗen yaade ɗo e programme men min dogi men ari min feƴƴini émission on min émission on tawi o wallahi o yawno ha wulli min ni jaraɗa wulla fanko bude ko mone ko andi goɗɗo si yeehi ha monike ko fotay ma o ko ma wulla si tawi wa affaire o waji pa min e waɗan si monike si tawi tun jippoton fesay non so ɗaɗi on andi sens no woodi andi hunde nde kono yiɗɗa noon voilà si tawi tun foppu ƴetti en cours par ce que gaynugol mon émission yaɓe plus 3000 et quelque tawi déjà no ka no darde min attends min dargol la émission min mo mais y a quelque chose
laati vraiment mi welti ko arɗon culla sanka émission kon et puis defanduɗon hoore mon jama on noon kadi taw say sippi mo natɗa o no concert o c'est pas vrai latto non ko ɗon mi weltanto vraiment vidéo ji ɗi jama on kadi ok no wirɗon noon site jiɗɗi mo kala maɓɓe ari walliti men dogi noon men ari ka ngaari ngayuri mawdin ɗo ka Jama TV ɗo o ɓuri men noon naadude programme ji ɗi ɓayi tawi koma tum men ara mi noddi oɗo kay min ande onde kanko o jaɓata conseil kono nder nde si yeehi ha kutto o jaɓay ɗon e ɗon nde mi inni mo mayi kisan on ƴettu moto huɓɓina yen komin wanto ɗuurɓe koɓe yimɓe waɗa to ala ko urgence ɗon ko urgence on il faut fama voilà ko président malal président masal malal kadi ko sar wi kut voilà salawa paɓe no ndara ka wonɗa ko waɗe ɗo ha yawgol amen plainte ji ɗin fof ko ɗi waɗete taw men ari Jama TV men ari ɗo haɓiti ko to adorte par ce que mi noddi andi Bella ko o wiyata kon ko yanganto ɗen ka saare ɗo ko fiyo yimɓe ɓe andu en anden ɓe piiji goo ko moƴƴinte ko metti fi kono wallugol yimɓe ɓen ɓe hendo goɗɗo ɓe ko ɓe ñaama e makko ɗum no weeli fi billahi wallahi kono konti rek ayi ɓe jaɓa en to ɗo wono komi yeehi police 4e wallahi komin juumi ƴetti numéro Aliou Bari on jonni police ijo tellement que hakkema miɗo diwnude de police ijo ini honɗum diwnta mi inni adanan capture on mi holla mo komin ƴetti numéro on jonni nde ɓe noddi tawi ko Aliou Bari o inni ko promoteur jo jonɗami mi inni non ko jatiguijo oya ƴetti na promoteur on say noon Aliou Bari inni ko min Aliou Bari inni mi wona on ɗon jeeyi numéro o andi ngol maari on tuma men gayni maƴude on say noon piijigo andi ko si tawi a maƴi piijigo wawa gaddefanɗoɗa voilà ay si tawi dara wiyaali noon waɗi o so papa piijigo ɗa waɗi wadde kono ko si a toñama yeehi ha woni kutta kut ko ɗon ɗi wata jaabade sono si min e ma tun en honkidiri ɗo mi wata wadde e fus ko si tawi woni kutta kut yata ara Chérif Mali ko noon waɗa merci beaucoup ko noon wona piiji ɗi merci beaucoup Chérif en tout cas golle men yooɗi labama foti introduire tun iɗa andi probléme men on ma mi tappana en ka temmere on yihi ɗen wondi e woɓɓe ko ɗum woni wondi alda a yeeɗo ɗo wonde ɗon weldi ɗon wondi bimbi e kikiɗe tawa ko yewɗon kon ka ko enen ɗo ko yewten comme par exemple tawata ko yimɓe wonda naniro te résultat ka yewɗen ko ɗum woni probléme men ɗum tampini en min jonata exemple artiste jo ko tati waɗana concert kala participe ɗo e concert on a aru fiya heɓu visibilité walliteɗa mais no woodi artiste jo jooɗiɗo ɗo innitiɗo de ko artiste o ƴetti vidéo o waɗi o holliti Jama on fof awa kanko o annuli concert on mais artiste jo tawaɗo e participe ngol concert no wawi annilude concert c'est à dire mi coupama min kay ɗon wona miɗo andi artiste waɗ ɗon ouais depuis mi hulannomo kadi o inni kanko o wata yaade concert o natrini waɗa vidéo kadi no fanƴi makko yata wimi non o waɗi waɗata après o envoyé mi kadi vocal wo hulta police walla joni ɗum fof ko on ɗum jari ɗum fi a inni a bonnay a wowli han gasi kono ɗum envoyanta kadi joomum inna a hulata police a hulata gendarme min miɗo hula police min miɗo hula gendarme par ce que min de sin bonni mi hula a faami kanko wo hulata police o hulata gendarme mo sikka noon ko police e gendarme tum woodi andana police e gendarme tum woodi enen ɗo fof na police e gendarme wonɗen e gollirde si a ndaari mo ɓe no duwa jokkude métier mum ɗen a faami par ce que hande si tawno ko grand artiste walla ko faalaɗo wonde grand artiste walla hara no tañƴinano ka wona artiste ha goɗɗo sohla mo o miijotano ko ɗin piiji ko honɗum o miijora ni yo concert goɗɗo bo ɗum ɓay o yahata ko ɓay mo andi o heɓata sifa on concert aduna komin asiranma ɗum wata wonde mo wawi noon gollude métier goo par ce que andi kala uddutoɗo yitere daaruma siɗa mari guite a daara e on tigui asa faami donc aray min aca régime dernier auditeur wawen par ce que émission men o lanni ha guergue assalamu aleykum waleykum salam on jarama ɗon e jang jantum ɗon nodda men ɗon make on no ɓeyde bawn seeɗa komin lay original lay original no way jantum yettude ala no marsuɗeɗa e jang alhamdulillah bisimilla ok mini min wona yimɓe goɗɗo goo walla goɗɗo goo min ko kanko Saliou addani mi vocal wonimo noddinmi miɗo sali ƴettude o yi miɗo waɗi histoire ka téléphone an wondema concert o annulama min ndaaro vidéo mo mi waɗi on komi wi soirée an o frontiére mi annuli
yaadu andun ka concert mi anili la mari plein droit o addani mi o noddimi mi décorosimo mi lan o haalani mi nundo mi jaabi min ndaaru vidéo ko la poste min mi suudora ɗum ɗon wa d'accord fado non mi alata mi wada yaado mi wada yaado la mari plein droit mi meeɗa yiwde addani mi vocal min addani mi vocal o wi la original mi nodditima a ƴettali kono wilan ni ka police lan ka police ni lan ari waɗugol plainte par ce que mi yiɗano yatawe mum mi on tuma mbiyay mi liiri vocal makko ha mi gayni min mo grand saliw suguno yewtiralan mi suguno yewtiralan ni konngudi maɗin mi woodi konngudi ɗi yewtatalan respect ala e majje min ko mi miññirawo maɗa a faami a faamay ko yewtalan suɓaɗi konngudi ɗi yewtatala min a yoɓalan fi concert a jonnalan kase na kase woni hakkude men mi ñamanama 100 francs ka nodduɗalan womi nototo min lay mi hula police mi hula gendarme min ko ɗum minni ka nodduɗalan womi no yaafi lay ɓay haray ko yew siko gambangol goɗɗum ngo min mi hula hara karamo kojo ko lacagol windirta min lay mi yaaja kay lali on karmokojo jonno waɗu doy lay min jaaboma ɓay haray mi jeeya ko terimire o jeeya mi jeeyaka telimile na kadi mi karamo ko je m'en tape de ça ok joni ko woli ɗo kon min je m'en tape de ça ok c'est bon l'essentiel ko woni kon na contrat woni hakkunde am e makko mais ko an aɗa inde tawa an invitation woni hakkunde amen invitation lay est ce que a faami ko ɗum woni to la gentima lay joni fadala mi jaabomabula tawno waɗi ko mi yewta laayi par ce que ɗo ko émission nga mi permettra goto yo yennu ka émission ngan ɗo min mi jaɓata ɗum ɗon laayi ko artiste so noon ɗi ko émission ngan no woɗi ko mettimo yo wowlir doy woni hakkille émission ngan o min mi jaɓata ɗum ɗon par ce que man mi permettaka ɗum ɗon yo goɗɗo yennu ka émission ngan komi faalete laayi so tawi a yewta e ko faalaɗa kon yewtira hakkille anda na kanko yimɓe jooɗi ɓe busino heɗade a faami donc haray ko ɗum ɗon mari min komi yewta e contre ɗum ɗon min mi ala contre e goto déjà laayi min yewɗan ka ɓerɗe waddi ɗum min numa no terto sa yata fanku goɗɗo sa yi ko heddi ko c'est bon fado kala mo yiwɗa no ƴetta vidéo artiste invité jo no min ko mi artiste min ko invitation simple woni hakkude am mais wala par ce que ko invitation simple woni hakkude am min mi waɗi a invitaka de a invitaka ko ɗum waɗanno lan nafis voilà jentola a jenti on ɗum waɗanno a invitaka sa jentiti kala mi yettoma sa jentiti kala sa jentitaki lan a wawata famude a invitaka ɗa jentitimi yomi wowlu saga lan jentima première chose a wowli ɗo hino ɓe mi wondi ɗo ɓen fof ko pemɓe amen ɗo inɗa joganaki men hay fo ina gonga ma mi joganaki ɗa jogui men mbuuɗi awdo ɗa jogui men 50 000 an hondo ino ɗo ɓe mi wondi ɓen fof seedi toto ha ɗino ɗo ɓe mi wondi yeyno dollar ko noddu dollar woni noddatama de menen 50 000 noddali goɗɗo minen fi amen menen mini a noddaylan s'il vous plaît jogui men mbuuɗi subu ko wola quoi subu ko wola min la min la suba ko wola min c'est bon merci beaucoup Lemiro merci s'il vous plaît nami ben hulbinteɓe nami hulbinteɗo ma min a bon première chose artiste jo invité woɗa vidéo ɗaɗili programme mum ko watte e concert ka o invita konto yiɗa ɗo honto yiɗa ha hande artiste duwaɗo suude première partie no waɗa si tawi na fi bonnalngol organisme ɓe na gañanedi ko honto yiɗa artiste jo invité no mari pouvoir e concert ha o waɗa vidéo o hollita aduna on fof concert waɗa o duuɗa se kon haray min mi anili kono ngo anilata toon mo mari toon ko anila o ala ko anila par ce que ka waɗete ɗon on ko kanko woni arde ka waɗete ɗon o ari o ara waɗete ko si tawino ko tati si on o arali waɗetake si tawino ko saliw leymiro équipe mum on siɓe faalaɓe anila mais artiste invité wuuri maayi yaha concert waɗay on no duwa anilude ko anilani o waɗani publicité par ce que go'o yimɓe ɓe o mari ɓen fop mo wawi ɓe nodde téléphone waynaɓe mi yahata ɗum ko ɗum ɗon duwa o waɗana men publicité ha waɗna men publicité mo anili
parce que yimɓe ɓen ɓe famata minen meɗen andi he ƴoƴuɗo wata ɗayde ƴoƴude ko bonnirgol ƴoyre sa yi goɗɗo waɗi vidéo inni min mi yahata concert jama no jentiɗo nonna concert mi anili mo jeeya concert no anila ko o duwa ko yetagol yimɓe makko ɓe o sohdinoɓe ɓay waɗana men publicité ko yettoɓe ɗon wonde man tan o ala yawde kamɓe andi hakkude maɓɓe deuxiémement min komi noddimo mi haalanimo ko no laaɓi pos a ala droit waɗangol men publicité concert on hiɗa anili to goɗɗum troisiémement minen concert amen Habib on o ƴettuno prévente ji o yeeyi o jogui mbuɗɗi o ari o addi karowal ngal o inni wonde man tan yomin accu yimɓe ɓe naata DJ Bouba ƴettanimo garanti e nder 50 000 francs janggo adday ɗi yimɓe makko ɓe naati ha nde journal men ɗimmuɗi troisiémement o concert ɗo min mi yahanamo ka maɓɓe min elanamo téléphone ko kanko ari ha ka place an inni no faala tawede concert on wona min o duwa landade sino anili d'accord merci beaucoup voilà ko kanko ari ha ka an inni mi moƴƴinanmo prévente ɗen prévente mo joguiɗe toon si on tigi andi ala ɓe yeeya walla yeeyino yimɓe ɓen ala ɓe yeeyita ɗen andi ɗo yimɓe buy heeɓino yimɓe alita yimɓe iɗen andi ɗum DJ ɓe no woodi ɓen artiste no woodi ɓen hay rewɓe no woodi hari wuyno faalaɓe kono haɗa faalakaɓe minen komin champion par ce que pendant 20 ans meɗen organise ude yimɓe ɓen aray wonano ɓe muybata en nan woɓɓe muyba mumen ko lebbi walla jonte mon frère merci beaucoup na muyba mbuuɗi men mari mais yoɓata kadi en tout cas la original ko c'est un artiste voilà simo monanimi simo faala concert an taw yaw c'est simple o tertomi tout tranquille si min ukkodirali e concert o yennatala mi yennatamo o concert ɗo mi noddamo téléphone min elanamo o ari haka place an o innimo bokkude mais jama o jentito téléspectateur ɓe jentito so ari haka an o innimo faala bokkude concert o nani probléme e on concert walla goɗɗo maayi ma mari droit anilangol an kanko programme non ɗon si tawi kono yaari ça sera pas min elanamo mi noddamo téléphone kanko ari ni bokkay o wimi o yahu ka Bouba miɗo mari témoin ɓe goy Bouba en inni a bokkata yoɓali men o ari ka an min komi président fof no waɗi ko hokka mi darirtano fof darirta noon Bouba en innuno o bokkata o yahi toon o yiidi e maɓɓe min o inniran o bokkay min komi président mi daari systéme président on mi innimo miɗo andintinimo ko feƴƴi kon min concert Habib men halduno ko yo ar o waɗa prévente ji makko ɗen no woodi kaydi ndi o faala mi windanamo ni o ari o naadi yimɓe coggu 50 000 francs ɓe yoɓali koyo weeto bimɓe mi winda kaydi ndi mi jonnamo koyo addu ko mbuuɗi amen ɗin mi moƴƴinanamo kaydi ndi par ce que goto watandi moƴƴinde ɗo promoteur sinami sinara ko fenade sinarana guinéjo ɗo woodi ko suuɗaki président malal tigiri o sohlay himo andi min no woodi kaydi si min nalni malal yo moƴƴinana mi watandi moƴƴinde mais kan kadi mo andi no woodi kaydi ndi tawata sinami moƴƴinde ndi moƴƴita goɗɗo noon wayndi windude fenade est ce que famude donc haray min komin waddi ko namenen ɗo fuɗɗi yewde fiyo concert ka Bouba en o attori so ari ka am min mi jaɓanimo ɓe inni a jaɓanimo kono a yiyay mi organise ale hande concert la e original min komi organise taw hulu kadi janggo mo bonnaninmi mi wowla kadi ko boni muusu tun ko gonga mi yennamo o ari mo falla bokkude concert o bokki concert o heeɓi ko welali walla o heeɓi fatunde modi wona kanko woni auteur concert wona kanko woni leader concert o nodda yimɓe makko ɓe wona fokkita toon ko to o yeeyi mais waɗugol page publicité jooɗo wowla inna mi anili concert an on Douda Seck ay namo mari toon concert o ala concert Douda Seck d'accord non kay mo mari voilà ala concert Douda Seck ko tati mari toon min miiɗa ɗaɓɓitugol kono nayi goɗɗo ɗaɓɓitu salmine jama on fop e salmine wonɓe haɗo e Boune Fatou Boune salminama moƴƴa mi anda noon an ko fiyonno min kadi mi salminima min kadi ami salminima ɓuuri kadi salminima Ceerno Bari kadi salminima bon au passage e salmine kadi DJ Ceerno Bari mo weltanno no en feƴƴen non menen Fatou Boune ila men woni toso koye meɗen andidiri quoi Fatou Boune salminima moƴƴa way vraiment ange Oumou e Mariama mi ñamma on fof dal ñaccale goto ɓe Boune ɓen fof salminen Houssay aussi wonɗo marché Thiaroye Waranka leñande concert ɓe fof ɓe arno e salminen kala mona ɗarma yuɓe wakkam Ngor Almadi Yoff parcelle noddunoɓe ɓen fof kadi téléphone mi remercie on vraiment dañane mi anduno jaka téléphone numéro an on no ƴetta vraiment mi nodda téléphone o ɗan tawi komi branche téléphone ka moto mi watta ka jiifa pour si soni mi ƴetta ko ɗon no waɗirde et puis DJ Bella ko média wonɗen yimɓeɓe yo accu ɗaɓɓitere o laay original o naatu ɗo mo windi ka page
makko concert tati on resisi kono ila ɗo naɓi yeeso yo tati suɓu ko homɓe aranta Dakar ko homɓe wolna ɗum ko aduɓe mo ɓen ko homɓe wolna ɗum en tant que DJ Bella ko naadimo e ɗum ara no woodi faalaɓe si la original kala no o foti e fadna ay min salilo e miro sina hoore goɗɗo mi bonni kam mi fembata ɗo mi meeɗa bonnande goɗɗo goɗɗum koyo o andu o yiɗa Saliou Leymir walla équipe an on ko terto programme an on tame yennodir fes no haray no woodi faalaɓe mo adde rawana an joni noon so inni joni yo tati suɓu hande kadi ko hombo aranta Dakar min ko min addi ɗo tati koy ɗum na débrouillede no laapoy ɗum wona débrouillé c'est officiel ko mene gattima ɗo mene an hiɗa andi min andi mo anda mo wonali artiste jano andata artiste jano no wonde Saliou koyate ko min addimo ɓe yaafo so on tigui daari tawi min ka saare ɗo kala komi daari mi tawi weltalan DJ Bella hakkude ni Allah sa watta ha hande ko honto nanɗa ɗo kam min mi yeyi mi provoque goɗɗo e haaju makko c'est simple mi yiɗa ko watta kon mi wowlata mi bonnata par ce que mi ittatamo ɗo ɗum jara sonko o haɗatalan waɗugol mi haɗatamo waɗugol ko yo accutu komi watta kon o jokka programme makko mi ño'atamo kadi min o nani anani ko indi ko kanko mi noddi min mi yetaki goɗɗo de kanko mi noddi min mi ño'atamo mi naɓamo kadi police ko wolta ɗo fi affaire karama koye ɗum yo andi goɗɗo ko waɗi ko hakkille ma ko o min miɗo ɗo bila mi woni ɗo hande ko mi gollirta ko ni mais non a haɗatala wowlugol gonga par ce que mi natta e bagage a faami affaire o l'essentiel noon komi innata kanko so ari o landi kelan service ka nder programme an silan añunomo mi nadatamo par ce que komin jeeyi mi ƴettimo mi impliquimo mi waɗanimo flaye mi waɗanimo publicité sino jogani goɗɗo goɗɗum ko kanko inni mi moƴƴim hay prévente joɗe mi moƴƴini ɗen coggu majje andi dimo o anday kon non on tigui waɗata sa inni yo goɗɗo ittu mbuuɗi moƴƴina fiima a duwaka perdinde ɗin mbuuɗi ɗum namantagol kanko inni mi moƴƴim prévente o yeeyali o waɗali fuy o yettuma min moƴƴini prévente o yeeyi o jiiɓidiri o jogui kemen 50 000 est ce que so calculi ɗum ɗo mo duwame wolande goɗɗum wona ɓe o mantanto toɓen eɓe wolanta toɓe no woodi koni réalité mi toñatamo merci beaucoup émission noon ko inere tan on duwanno o heewi 2 heures ay tawode accama ɗo o gasata ko ɗum mbaɗɗa ko waynorati komi mari komi waynora ɗo ko auditeur e auditrice on fof miɗo hiwro ɗum salmina ɓe Fass Médina ɓen noon andi ayo fuɗɗike ɗo salminde ɓe yara Fass tumi woni salminde ɗo no Fass no Fass ko komi ko ɗon wonɗa Fass grawol Fass mi woni ɗum ara no anda Fass inde yaji de min appelle en andi voilà Fass andi esiraɓe anno ɗo on tigui wata série fo no yuro Fass no an ko andanɗa moƴƴa monam neɗɗo moƴƴuɗo ha walla o jokkodiri noon eɓe fayda wata fewde men ceerno bari ceerno bari o jokkodiri wona no ceerno bari toppo eɓe ko ceerno bari suugue voilà e mo jokkodiri e mabɓe a haalay ko a duwaka waɗa a piiji goɗɗi a duwaka waɗa merci aray ko Fass tum hiwriɗa ko Fass tum hiwri ha Médina ɗo fayda ko ɓe ɗo mi hiwri yesso gara yewde ɓe falata ɓe accumi waloya toon miɗo hiwrowa Fass dal tigui tigui le président joni ala problème ɓay ko Fass tum hiwtoto accu menen men hiwro yimɓe menen na commune men hiwroto commune o fof ɓe hiwroɗum saabu Fass kasi bon no DJ Bella bon félicitations merci beaucoup mi weltanike on ɗe yewta ɗo tun ko sami jugol mo ɓe yaltina woni ka hakkille mum ya aucun probléme par ce que concert on hiɗen andi a nanggata goɗɗum ka saare ɗo ara no wela fof ko woni tu woɓɓe ara ɓe ɓattomara ɓe yiɗanama ko ɗum woni interdit joni mo ɓeeɗo a jokkude programme mum ara haɓidali arno ñalade ara yimɓe andidira si ɓe andidiri koɓe ɓeydodir si tawi ɓeydodirta hay so ɓe haɓidali e soɗa famude min noon goɗɗo ittata ko ni mi wawi wowlirde lan andi kadi wano o télé siko woɓɓe jeeynomo harayno min jotta ko min wowla par ce que ɓe yiɗata goɗɗo wowlowo feñeñe wowlowo feñeñe e toñowo na gotum min ko ni mbi way a faami ko woni mi nattaka programme ma so yeeyi en tappi en kaasiɗa ɓuranmi doole kono yewta ha tawa tan min komin engagé toñuma mi watta ɗum est ce que faami e mi weltanike o moƴƴa mi weltanike média ji wonɗi ɗo ɗin fof mi weltanike artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen fof mi weltanike média ji ɗin particulièrement comme ko Aliou comme ko nanen ko Aliou Bari wowli ko miɗo woma inde c'est première fois ɓe waɗa départ golle ɗe andanɗa hoore mako ɗe 100% harana golle orƴo arƴa donc DJ Ceerno Bari en fof ɓe weltanama kamɓe fof ɓay ɓe yii fulaye waɗaɗo croix on mo be maɓɓe enne ko probléme mum hay si tawi on tigi jam ɗo woodi no wawno on ko cérémonie o wonno
koto ko ton o maƴi o noddimani ko mbo waɗ ɗum lan andi pas mal de yimɓe ɓe ceerno bari noddata téléphone inna ɓe ko yiwɗon konko fenade donc en weltantoɓe kamɓe directeur téléji ɗin fof ibrahima en fof ɓe fof ɓe weltanama yimɓe maɓɓe ɓen sukaɓe maɓɓe fof ari golli l'artiste ɓe guinéen wonɓe ɗo ɓen patriote ɓen fof ɓe weltanama est ce que fami siwti ɗum ɗon mi weltanto public arno ɗon argol e hoore respect bon mi weltano noon entourage an on ko woni ala ɗo DJ Bouba alaga e sori alaga Ibrahima Sori kañumma e se onno alpha donc kamɓe fof ɓe alaga Sanusi en alaga e imam en e woɓɓe goo e feññinteɓe e suuɗinteɓe bon ɓay woɓɓe ɓe walla wata wolde inde maɓɓe mais les femmes sénégalais d'origine guinéen puɗɗori binta pellel équipe wonɗo ton on fof julde en nege en ɓe onno Adamawa en Amatoulaye en Marmasi en kala ndema e oɗo konno Kadiatou Pita en fof donc Maram Boyri en partout rewɓe on ɓe Dakar ɗo ɓen ɓe weltanama par ce que ka probléme o waɗunomo be immi dari ko ɗum waɗi si jama on fottoy toon haray min wawi innude min andi goto gaynata ko fof hawtata gayna minen kadi meɗen ɗo kala ndema heɓuɗo haaju ko woni min ala droit natugol e haaju mo min hollaka par ce que minen min hollu jama on fof minen kadi kala holluɗo men haaju meɗen duwamo soutenude meɗen duwamo tambitade inchallahu noon ko arta yeeso ko ɓuuray andade min tori en yimɓe wonɓe waddidirde yimɓe ɓen ɓen yoɓe waɗu saabi Allah ɓe acca yimɓe wonɓe bonnude haajuji yimɓe ɓen si ɓe wata ɓe wallude en tori ke fi Allah eɓe accu haray noon ngol konngol ɗo na konngol anuduɗo e goɗɗo sina ɗum ñande concert an on bonnete noon o bonayno kono mi gerdi e yimɓe ɓen min équipe on e walloɓe ɓen ha moƴƴi ko yetagol ɓe fi ko arata yeeso kon no yonoya goɗɗo ala capacité momin mari on sa bonnanimo o jokkirta ɗum ha ñande par ce que ko watte concert kon no ɗuuɗi mo ɓe secteur ka woni ɗon eto no wonira champion ta eto no bonnirana goɗɗo an wonu champion sa woni champion feere ala hande ko concert tati wona yonade mais ɓe wonnoɓe toon fof ɓe ko organise oɓe kono ɓe ari ɓe taƴi biye ɓe addi yimɓe ɓe naati quel est probléme ñande ɓe organise hatta ɗum waɗa donc haray Aliou Bari en ɓe konto woni men jinndal ɗo e média ji quel est probléme ko avantage tum a andete a yiɗete hakkille maɗen famete est ce on faami donc merci wuuri weltanama e haray noon komi andinta yimɓe ɓen meɗen jokki ko saria okki men wo e ko men wona e waɗede ko gara meɗen jokki e ko men waɗa ko meɗen jokkiri no laawol wi'iri noon min faalaka laawol holla men kamen rewa min rewa harana e laawol par ce que laawol wonto e hoore amen haray min weltanike jama on fop min du'anike jama on fop welo waɗugo ko moodi ko jama on fof kafi ko Guinée fof gañi kala ndema mo annduɗa hoore ma ko ɓiɗɗo Guinée walla ko ƴiiƴan Guinée haysina wonɗo e nder Sénégal ɗo himo wertoli concert tati on en yelanike artiste ɓe ɓen ami e ennemi Allah eɓe foto e tati walla ɓe ɓuura tati on sati hayso meɗen haaɓi min nela e goɗɗo négocié ɓe yoɓa ɓe mbuuɗi ɓe ara men joie est ce que a faami ɗum y a pas de probléme lay original en fof si ɓe foti tati hayso min welda billahi wallahi mi ƴetta momi joinamo concert a wanniyaki par ce que mi haɓi dela masidi ɓe min tugguinirta ana mi abdunamo ɗo lay kadi so yayi ɗo avancé mi andata on to mi rewata ha mi yaltina caché o ara o joie Dakar probléme eɓe terto ɗum ɗon nani bon janggo en toriki Allah e gaño par ce que minen pronostic amen on ko torare woynugol ɗo ko anda min toriki Allah yo Guinée gaño ɓayri Allah waɗi ko aninno en kon wona enen yaltiniɓe ɓe yaltina enen yaltiniɓe en ala ɗon probléme hande kay siko enen yaltinoɓe ɗen mari probléme kono joni ko enen e maɓɓe fof kafi kamen kamɓe feƴƴayno enen kadi karamo koye mi yiɗa wolde ɗo kam nane noon mi nani ko ka wonɗen ɗo en torike yimɓe men ɓen fof ɓe wattangila ɓe wondira e mo be ɓeɗo gasi wondirde makko min ko ɗum mi toroto mi ala enquête jigo andugol ko ɗum feƴƴi kono si Allah kadi noon o réseaux sociaux wona ko yiɗa compo gonga minin e Aliou Bari en e wakkiliɓe o e onon acteur ɓe wonɓe ɗo ɓen harana eɓɓitiɓe en yiiday yewten yehen ka ambassade yiiden e hooreɓe ɓen yiiden e laamu Sénégal fi yimɓe men wonɓe wowlude hoore yimɓe ɓen ko ala ko yimɓe ɓen andu ɗum ɗon woni ko wonno ko blogueur woni ko page simple joguiɗa en tout cas enen heƴata emen yo goɗɗo wowlu men ko ala très bien en hewta ɗum merci beaucoup e salmini l'association des jeunes volontaires Dongol Touma président gono ene monsieur Sidi Ndeylo dimanche tout le monde e sadio Iba Mar Diop mas molanaɗo Ndalawol Joayi Tayre Kaƴel bon Bullere voilà haray ndeñande ko Massi Diano en salminiɓe moƴƴa vraiment ine ɓe bon sens e tournoi on salmini monsieur Abdourahimi kadi le président de l'association
suusi foli résident à Dakar kanka do salmina moƴƴa salminen président Jamala Bari Bantingel fendoɓe lagine Konakiri en salminiɓe salminen Hajjaji o Diallo si e madame Bari Safiatou Camara kadi salminama salminen kadi ummu kala mo daruma en tout cas no darude hari émission on moyne daruyiɗa en salmini ɗum salminen ɓe ka régime technicien ɓe fof preneur de son kala mo daruma en tout cas no memude to fiilo e ko en salmini ɗum min nawon Baye merci en lundi 14h15 inchallah 100% émission Hotren Fouta 100% émission ambiance café iduna se comme faut samedi mi hollira on étape par étape inchallah et dimanche lundi pardon mi hollira on étape par étape Allah yo Guinée Django gagne 2-0 il y a une demi-finale ciao bye merci inchallah